Ndabasuhuje ntaragira icyo mvuga na kimwe. Nitwa Samuel Mugisha. Ibaze ko ngiye kukubwira ku mugabo utari buze kwifata ngo uri kumutangarira na gato. Ahubwo se wowe yigiye kwiyogoshesha mwishyura angahe kuri cya kigero mwumva nta kintu bikibatwaye? Hassanal Bolkiah ni umwami utwara ubwami bwa Brunei. Uyu nguyu anaherutse no kugirira urugendo mu Rwanda. Yarahagendeye mu minsi yashize. Gusa nanone ibyo ngibyo nta gitangaza kirimo. Ahubwo igitangaje uyu mugabo ntabwo banabuke bitanamusabye kubitekerezaho. Yishyura umwogosha umusatsi byonyine amafaranga barirwa muri miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Yego nibyo wabyumvise neza kuko yiyogoshesha amadolari 20,000 y'amanyamerika buri uko yiyogoshesheje. Ni umunyamafaranga ku rwego utakumva. Harakize cyane ku rwego atura mu nzu y'ibyumba 1,700. Ibyumba 1,700. Afite imodoka 7,000 zose ahitamo iyo ashaka kugendamo. Ku nyungu yo kwiyogosheshaho ni ibindi miliyoni 20 z'amafaranga. Muri iki kiganiro cy'uyu munsi reka tuvuge kuri uyu mugabo. Ubuhangange bwose abukura he? Arya gute? Aryama gute? Gutunga inzu y'ibyumba bigera ku 1,700 nk'ibyo bitamuhagije akayubaka n'ubwogero cyangwa se dushe zigera kuri 257 bimumariye iki? Ngo hayi ikaze mu kiganiro waba rubizi cy'uyu munsi. Ikiganiro kurikirana kuri chaîne ya YouTube yitwa Rwanda. Ari nayo mpamvu iyo umanutse munsi iyi video ugasa n'ureba hatukura handitse ijambo subscribe ukakanda, ari byo bigufasha kujya ubona ibiganiro byacu byose mu buryo bukoreye cyane. Ni ikiganiro cyiza cyane kitwungura ubumenyi, amakuru agezweho n'ibindi byinshi birimo udushya dutandukanye. Ikaze. Mu 1948 ikinyamakuru Forbes cyatangaje ko yari we mukire wa mbere kwisi, azwi nka Hassanal Bolkiah. Ndakunda kurikoresha cyane iryo zina muri iki kiganiro. Uyu mugabo afatwa nk'umwe mu bayobozi bakize cyane kwisi. Ni umwami, akaba umwami utwara ubwami bwa Brunei. Brunei ni agahugu gato ushatse wavuga kajya kuba gato cyane, abenshi ntimunakazi. Gaherereye mu kirwa cyitwa Borneo. Aha ni mu bice biherereye hagati y'igihugu cya Malaysia cyangwa se Malaysia ndetse n'inyanja y'amajyepfo y'Ubushinwa. Umutungo w'uyu mugabo ubarwa muri miliyari 30 z'amadolari y'Amerika. Miliyari 30. Ni umwami utwara ubwami bwa Brunei ndetse akaba na minisitiri w'intebe w'iki gihugu. Hassanal Bolkiah bavuga ko ari ufite amazina menshi cyane ku isi kuko amazina yiswe n'ababyeyi be bamubyara ni maremare ku buryo inyuguti n'inyajwi byabyo biyagize ari 75. Ibyo abandi babona nk'inzozi kuri uyu mugabo namwe mwese nibwo buzima bwe bwa buri munsi. Ariko ubundi uyu mugabo ni gatiki kwiyogoshesha ugatura mu nzu y'ibyumba 1,700 wiyogoshesheje amafaranga agera kuri miliyoni 20. Ni muntu ki? Uyu mugabo w'imyaka 75 yabonye izuba ku wa 15 Nyakanga mu 1946. Ni umuhungu wa Sultan Omar al-Saifuddin wa gatatu. Umugabo watwaye ubwami bwa Brunei kuva mu 1950 kugeza mu 1967 ubwo yeguriraga ingoma uyu muhungu we. Bolkiah afite abavandimwe 9 barimo abahungu 3 n'abakobwa 6. Ariko ni we se yatoranyije nk'ugomba kuzamusimbura akiri muto. Icyo gihe yamenyekanye cyane muri politiki y'isi nka Hassanal Bolkiah. Kuva mu bwana bwe Hassanal Bolkiah yari yarashakiye umwarimu uzajya umwigishiriza mu rugo. Ntabwo yagombaga kwirukanka ajya ku ishuri nk'uko twebwe tubigenza uyu munsi. Nyuma yo gukura nibwo se yamwemereye kuba yajya kwiga hanze. Aragenda yiga muri Victoria Institution iherereye ahitwa Kuala Lumpur muri Malaysia. Nyuma yaho amashuri ye yakomereje mu ishuri rya gisirikare mu Bwongereza ryitwa Royal Military Academy Sandhurst. Nyuma yo kwegura kwa se ku ngoma mu 1967 Hassanal Bolkiah yahise amusimbura ku butegetsi ndetse yimikwa ku mugaragaro ku ya mbere Kanama mu 1968. Ubutunzi bwinshi bw'uyu mugabo abukomora ku bucuruzi bwa peteroli na gaze umuryango we wakoze kuva kera mu myaka yo hambere kugeza n'uyu munsi. Cyane ko iki gihugu cya Brunei kiza mu bihugu 5 bya mbere byo muri Aziya y'Amajyepfo bicuruza ibikomoka kuri peteroli byinshi. Nyamara nubwo afite amafaranga menshi, icyo atandukaniyeho natwe ndetse namwe mwese azi no kuyarya neza.
afite imodoka ibihumbi 7 zirimo Rolls Royce 500, zikaba zo mu bwoko bwa Ferrari 300. Izo ni imodoka, ndetse bibarwa ko imodoka zose atunze zifite agaciro karenga miliyari 5 z'amadolari y'Amerika, dore ko zimwe muri zo ziba zinafite cyangwa se zifitemo ibikoresho bikozwe muri zahabu. Ikirenze kuri ibyo ni ukwiyogoshesha umusatsi. Ubyumve, umusatsi uyu nguyu usanzwe yarangiza akishyura miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda ntacyo bimubwiye. Ibi ni ibiki? Kimwe mu bintu abantu benshi badapfa kumva ni uburyo umuntu ashobora kwishyura umwogoshi cyangwa se umwogosha ibihumbi 20 by'amadolari y'Amerika kandi akiyogoshesha nka 3 mu kwezi. Kuri Hassanal Bolkiah ibyo ni ibisanzwe, ni ibintu bisanzwe. Ubwo yigaga mu Bwongereza ibijyanye na gisirikare, nibwo yamenyanye n'umwogoshi wo muri iki gihugu mu mujyi wa Londres cyangwa se i London, aho ni mu Cyongereza London. Ndetse icyo gihe yakunze ukuntu uyu mwogoshi yamwogoshaga. Uyu mubane we n'uyu mwogoshi warakomeje kubaho ndetse uragenda urakomerana nyuma y'uko yimye ingoma kugeza naho uyu munsi. Iyo uyu mugabo ashatse kwiyogoshesha byonyine, yohereza indege ikava muri Brunei yerekeza mu Bwongereza ikajya kuzana uyu mwogoshi. Ni umwogoshi kuri ubu ngubu ukorera muri hoteli yitwa Dukurikirane Hotel. Kuza kogosha rimwe byonyine yishyurwa ibihumbi 20 by'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga asaga miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda, ndetse ukongeraho n'igiciro cyo kumugeza muri Brunei kibarwa mu 12 by'amadolari y'Amerika. Nibura mu kwezi uyu mwogoshi arashobora guhamagarwa nk'inshuro 3 cyangwa 4. Mushaka amafaranga mw'abantu mwe ashobora kuba aryoha. Uyu mugabo ntagarukira ku gukunda imodoka gusa. Muribuka afite imodoka ibihumbi 7, ariko yanihebeye ibijyanye n'indege. Afite zo mu bwoko butandukanye nka Boeing 747-400, Boeing ifite ikirango cya 767-200, Airbus A340-200, ndetse na Boeing 747-430. Iyo ni nayo yagenzemo ubwo yazaga muri Kigali. Izi ndege uzishyashije muri Google uraza kuzibona, ni iz'agatangaza. Iyi Boeing 747-430 Hassanal yayiguze na sosiyete ikora ingendo zo mu kirere yo mu Budage yitwa Lufthansa. Amakuru dukesha ikinyamakuru Forbes avuga ko iyi ndege yayiguze miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika, ariko icyo gihe ayishoramo izindi zigera kuri miliyoni 120 z'amadolari y'Amerika kugira ngo ishyirwemo ibindi byangombwa byose yari akeneye. Imirimo yo kuvugurura iyi ndege yakorewe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki gihe yongewemo ubwogero bugezweho, ibyumba byo kuraramo, ibikoni, uruganiriro ndetse n'ibyumba by'inama n'ibindi. Ibyinshi muri ibi bikoresho muri iyi ndege ni ibikoresho biba bikozwe muri zahabu. Ikindi gitangaza abantu kuri Hassanal Bolkiah ni inzu abamo. Ni ingoro izwi ku izina rya Istanbul. Yubatse ku buso bwa metero kare 200,000. Igizwe n'ibyumba birenga 1,700, ubwogero 257, ndetse n'ibyumba byo guparikamo imodoka naho zikorerwa cyangwa se garage bibarirwa mu 110. Mu burebure bwayo ikaba igeretse inshuro 17. Imirimo yo kubaka iyi ngoro yarangiye mu 1984 itwaye miliyari 1.9 z'amadolari y'Amerika. Indi nkuru itazibagirana mu mateka y'uyu mugabo ni uburyo mu 1996 ubwo yuzuzaga imyaka 50 yakoresheje arenga miliyoni 27 z'amadolari y'Amerika. Ayo ngayo nasaga miliyoni 27 z'amafaranga y'u Rwanda muri iki gihe. Aya mafaranga ayakoresha mu byumweru 2 byonyine ubwo yizizaga iyi sabukuru. Muri aka kayabo harimo miliyoni 16 z'amadolari y'Amerika yishyuye umuhanzi w'icyamamare namwe muzi muri benshi Michael Jackson. Michael Jackson yari yavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yerekeza muri Brunei kwifatanya n'uyu mwami muri ibi birori ndetse no kumutaramira. Ubwo aheruka mu Rwanda mu bamuherekeje muri urwo ruzinduko yahagiriye muri icyo gihe harimo n'umuhungu we igikomangoma Abdul Matin. Ni umwe mu bantu bahabwa amahirwe yo kuzamusimbura cyangwa se kuzasimbura se, cyane ko bisa naho yamaze gutegurwa bitewe n'amashuri akomeye ya gisirikare yanyuzemo. Uyu munsi akaba ari n'umwe mu nzobere mu gutwara kajugujugu mu gisirikare cyangwa se za gisirikare cya Brunei. Ushaka ibindi birenze kuri iyi ngingo, manuka munsi y'iyi video urebana tukurandisha ijambo subscribe wakande, tujye tubana muri gahunda zacu za Tele Montagne Rwanda tubagezaho umunsi ku wundi.
Ni ikiganiro wari ubizi, ndetse iyi niyo shene imwe rukumbi ikugezaho ibiganiro byiza nk'ibi. Yitwa Montagne Rwanda. Kora subscribe tujye tubana muri gahunda zose tubagezaho. Mugisha, musigarana amahoro y'Imana. Nibyo mbifuriza.